Jednu kopiju, molim vas. Zanimljivo. Što? Jel vidite ove nareze? Što, ne može se kopirati? Sve se može kad se hoće. Ono što se kaže, da ima volje, ima i načina. U velikoj sam žurbi. Gledajte, ako ste htjeli samo kopirati ključ, onda ima u Zagrebu 100 mjesta gdje se to može napraviti. Ne, molim vas, došla sam ovdje. Onda ćete malo pričekati. Ja se najprije volim upoznati sa predmetom kojega kopiram. Svaki ključ ima neku svoju priču. Stvarno mi je frka. To vam je, kao kad gledate planine u daljini, mislite si što kriju, jel da? U velikoj sam žurbi. Svi mi žurimo. Samo je pitanje kamo. Čovjek se rodi, živi. I umre? A to ste lijepo rekli, i umre. Danas sve na brzinu. Vi možete vjerovati da su oni meni nudili stroj za ekspres izradu ključeva. I zato što sam ja njima rekao. Što ste im rekli? Možete vi to prodavati nekome drugome, ne meni. Meni ne. Jel vi meni možete kopirati taj ključ? Danas niko više ne vodi računa o kvaliteti. Evo, recite mi pošteno. Biste li se vi naljutili kad bi ja vama izradio ključ, a taj ključ pukao u bravi? Vi? Da. Imali biste potpuno pravo. Svaki je ključ jedna mala tajna. A svaki čovjek koji dođe iskopirati ključ, to vam je, ili žena, to vam je tek prava misterija. Znate što, dajte vi meni taj ključ, idem negdje drugdje. Ivuka. Koliko vam je to? 15 kuna. Evo, eto. Gospođice, račun. Doviđenja, ugodan dan želim.